I pozdrav smo ljudi, ovdje Mirza i danas ćemo igrati Hunger Games. Evo sa nama je Anel Balkan. Skači. Vidite ga tamo. Odigrat ćemo ovu rundu. U centar! U centar, bolan. Nema čestova, po. Ne. Bježi, Jesse. Ja sam podigao. Bježi. Ubijat će nas. Bježi. Bježi kući, sine. Ma Jesse, ja te ne vidim. Ja ti šturnu. Ja idem prema tebi. Alo, Balkanac. A Jesse? Nema me, evo ovdje. Evo me, ba idem za tobom. Aj, ubijam ovog jednog, ajde. Knigtovn. Evo ću te golom rukom. Ne, evo ta. Ja uzeo s nekim tinerom. Daj, baci. Jel ti dao išta? Nije, udara me lik. Jesi ti umru? Nisam. Ide na mene, ne ide. Čekaj tu, Jesse. Stani, Jesse. A sad ćemo mi izgleda u deathmatchu arene, ali... Malo sutra. Jesi ti u vodi nekoj? Nisam, čekaj, stani tu. Vidim ti natpisak. Natpisak na leđima. Vidim te. Taj Balkanac će te tuć. Tamo ima čestova. Nema. Trči. Kako kuću ima pećna, ona pečnica da ima u njoj, ima unutra stvari, jel ga, znaš, mačar. Neke on našo, hoću ja vama, bolo da vidim ima li šta. Aj, boli prsti. Hođi ba vamo, pomaži. Da, pa nam vamo gore da vidim šta je vama, ima pečnica. Gdje? Ovo je gore ko planini, jel? Ma ja. Čekaj ti mene. Ovaj jedan već ima 6, odslona 6. A 5 minuta do deathmatcha. Ko bi rekao, čuda da se desi, da mi ostanemo u deathmatchu živi. Meni treba hrana. Men ne treba. Hoće umret od gladi, Arane. Za tebe lik, Aran ima mač. Trči, bolan! Gdje si ti? Mene ubio lik. Ja šturno dole. Bježi, ide za mnom. Nema kako me ubio. Bježi, ba ide likat za mnom. Da Bog da, ne! Mrš, nemoj, a da Bog da. Vidi ga, ja sam družan za tokosa. Ajmo još jednu. Jes, ima ne kilovu. O koju si ušao? Čekaj, nisam ni ušao. Evo, u prvu ne može. Čekaj tu. Četvrta. Mora Ana luči. Evo i mene. Vidim. Ak nas sav ubiju...
Mirza, Mali. iskoči. Što? Jel ti pisalo da sam ja ušao? Da vidim. Ja, Stardal Balkan joined the match. Aha. Gledaj tamo, Diamond, dečko. Bježimo gore, ima čestova. Pješnic. Nema ti balans. Mirza, A. Šta je, babo? GTA Indonezija. Ja imena Bush. imam kit. Imaš vraga. Bagati. Daj da vidim. Daj da vidim. To ću i u centar balans. Nema čestova u centru. Alo, balans, slušaj mene. A šta ovaj fata onda? Ima čestova, jer mi ne možemo ufat. Mi ne vidimo. Snašao tu pječnicu. Dolaz vamo. Opješ bajna nekog naleti bu. Aj na ovog zona naleti. Naletna zona. Naletim ba na njega. Želi. Evo ti ga iza tebe ba. Čekaj samo da ja uputim šprinter. Nema na zona. Idem da ga ubijem balon. Trči! Ja znam više gdje su ti čestovi bu. Halo, gdje si ti? Ajde požuri balon vamo. A ne vidim te. Jesi u ovoj šumici? Nisam kod aviona. Kod ovog obrušenog? Bavi mene kod aviona. Ama ubit će me li. Eto me! Gledaj. Oj! Kao ovo GTA Indonezija, sorry. A če si? Ovo i mene kod aviona nekog. Ne mogu ni trčat više i Bog te kako treba. Halo, balon. Ne vidim ti ni natpisa. Kod aviona ili si kod helikoptera? Ma ne znam. Marš. Kako je ovo od Hunger Games, ne možeš česta naći, rana. Evo mene kod Heliša. Aj, možda u Helišu ima čestova. A kad bi se još na njega mogao papet. Ubio sam ja nekog lika. A evo pa mene gledam te odavde. A gdje si bolan? Ano, neka je pečnije. Evo puta. Kill me. Kill me, help me. 10, 13. Ju, evo tunela. Ke pečnice.
Nema vidjet česta, majko. Nama nema. Nam je makar da to jedan bilo koji nađu. Sam ja u centru uspio A mene kod nekog zapaljenog mjesta, kod helikoptera. Kod nekog heliša koji gori onaj vojni. Oj, ušao sam, Jarane. Če? Ja sam ušao kroz metalna vrata. Pa ja. Jesi ti sad u avionu? Nisam bolan. Sad si rekao da jesi. A mene kod nekog car parkinga. Ja izašao iz aviona, ja u nekoj kući. Ima li kuća pored sebe neki kod tramvaj ljubčasti? Ne. Ma velika bolan kuća. Daj petnicu više da Bog da. Daj čest više. Nema ovdje, nikako. Ja mislim da te vidim. GTA Indonezija nema ništa na sebi. Ako me napadne, uzvratit ću udarac. Hoće njega napast? Shit. Sranje. Dvojica na mene, ne. To im dobar health. Ne mogu ni brzo trčat. Ne mogu ni ja. Help! No, ne. Ne, kill me. Skačimo onda brzo. Ovi će me prat sve dok meč ne počne. Sad ću im ja vam ući kod ovog nether portala, jer ne provod sada. Ja rane kad mi srce nije stalo. Minut, Jarane. Do Dernesa. No, dvije šavobu. Ko neka kapsula. Mora ba biti častova kako ovi drugi dobijaju. Ne znam. Ovdje ću svako ostati da se odmorim. Majko mila. Gledaj što imam života. A nemaš vidjeti. Koliko imaš života? 3 srčica i 2 butice. Koliko? 3 srceta. 3 srčica i 2 butice. A ti sto, ja jedno srce, ne, 5 srca djevolja, ne. Na njega, Anele, na njega. Ja ne plivam u lavi. Anele, vidi. Daj. Plivam u lavi. Ja me vidim, skačeš me. Vidi, skačem. Ne mogu, plivam u lavi, majke. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, doviđenja.